Kubor nakaslem jong unongsan hima. Idan bun ki brio ki ba. It ya gajah brio. Kajing iri kam dai kam monopoli jongno. Dan bun ki brio ki ba keren. Hendrai ki lek. Dan bun ki brio ki balik research siapang ke origin jong ki kasi. Ki pelut spa kapau ke bagi dan mantok banlum banlang ya kajing tip kita ki kambah ya gajah brio. Nah, lasain bun ki file di pan favor ya gajah brio pasti ke demi. Tambah ngam sau gede ba man bang sign ki file ngan kiu syatenung sekretariat banong pai kini ngada belak long hi ngalak ban lem ta ngalak ban ong di IPR ba yang lupa ki mai mas ndep kini ka file ngan kiu syatenung masakat ki media andai haga kambat ba mitrai kum kiri orang ba balada ayengi kata responsibility dilada barok kiri upat ba kiba batai balai pimlek kamni lada kisngau tu lengkap balane tam ya na agilin makin si assembly na alik thok jirwai no ni se ya keren ya kan ya kathan mat pran bakade ka epicenter jong kijing ya ki di na kani kathan kita light di constituency Maukhar Jayau sim lagi kurteng snow Maukhar Jayau Maukhar kila ada job Maulai kila ada job kabaki kelam ban job kade kani Maukhar target dia kani andai no pi ka kham ban keren ban le na ban tajat de jong gajat mriu nang ni na mau prem baniana nong krem kan kanu kam don jing kta hang ni pikiran tangi ke trade license na apa mau prem na mau ba voters kila thot ande ngala le ke ye bang de ban le pikiran na nong krem ti kru apa man ge le yu tong kasih sudah te kasih bapai lai tangah madan bertengan de Kibril ki bawan man state share protest hani kumnur kin protest de abau kandidat joki dang obanai march ulang basau ha election abau pilong basau ha election priangnya kata bakade ke mandir jong pada kani ke konsumsi kala Punjab yo ba pol mde buthum dala de hadin jong wan NPP wan BJP uta pra le paisa basau dia man yang hangi man rak plakat kumno belum ledra itu ka ju ka plakat up hadu ajar pukra ke do la Punjab do pra jong iki bubun ki ai an ombansi ngam jukran ya kani mendang si napa ba pinyo snow namar kasubha ban perta kasih tambah banlek dah kakap. Ki labor inspector ki bau Dr. Mukul sama ubat ya ke file. Hak pol balong CM ubat lapang ke file bantung ya ki labor inspector ke dan deputy CM in charge labor Dr. Mukul sama. Ubat ya ke file nak kadau ba kadan ke kerteng jong laingut ki kasi bala da recommend ki ba katu kan list kadi ban laps no sa shikayo ndanga ladan ka reshuffle ka file kalau position na ngai ba ka department ambang halong communal ngai ba ka department of labor kaduna officer ba bat lada up bantung sana ka we ka jai penriu kana pen slam shu ki kam ki jam jong department na kata kadau nala ai ya immediate clearance go ahead bantung ini samla borok kini ki samla kasi kila join kumki labor inspector kabar tolong dan bun ki kiba
habaki penmendoi yang ngimne penkerkau than sabar. Dah kabang ikerkau, dah kabang ilek drama, i atrak kai ke kuat bakan pet kemat ini. Mending tangka high court. Mensua ka high court ka don tangka bench hang ni kam dah interfere. Mentah ka don tak full bench tangka high court. Iki kam jengi barok ki scrutinize kan di court. Bat dah kabang ikerkau kerkiu palang. Mentah ngilak pai sabah Muslim yo ang ai 100%. Tak we pada kita tribe yang iru ni dei benda jong megalia chanu ka bahak jongi don sigi kenuhun na janji hills yang ngi dei ki jaitia ai ngi la ka jong ke kota kala nang pen kulmar shushu banamra ya ka solution ha ka san pathai ni i don nangi ni dang long image pala ni dang lung khna pala ke bos no thu Iparlok jungi Nagaro Hills kapau bakilong politically astute, politically nature ila ham sham amba ya ke politics. Ni hani ni perta aswa jaga election bangila kwa dau kasi chief minister. Atau kami ni am ke bakum kata pasal Nagaro Hills. Dan kita orang MP bilang buat benar baru siam kamdan Andai kilek kumno kijubab hari election lagi absau seat Nagaro Hills hatra seat Punjab ya ke NPP balai bakal leadership kan continue na Nagaro Hills ni tengah halah na media kuat ngikuat ai nak du kasih siam haduk ba kapani teli ki sujaka kau itu parti kecil. Ti nak kata kedau ke kam jong kinong elam. Kalau banyak tu lut ya ki buat ya ki strategi ya ki rukam terekam ki jong ki. Kiwei tilak keren. Nah lah depan dek. Ulah don teng wei nong elam hip ubayelam ikipai ba baya ngin pentelano ya kipai los jong pemuda ngin penkamti no ya kampen klain no iki dor barsnong ya kibor babat pemuda ai no Syaka District Council kalenti ke bau ujian kalau penyalam ikipai ba ya mi ya mare kau mau ik kulit kau mau ik media akan mau dan we na media lah pat ke kamera lu ha mi ayu nangka kami aye mi tangka senam lebih beriu ngala let kum uiam in charge jong building bylaws ringkat wa titas kum CM jong KHADC ngala let banyak kendu ya Home Minister Urban Affairs bas nyau halang dahar iklam rak mau iklam rak jeri iklam kawang ino nilai ni keren ha arsin jong jing keren rajing don lang jong advocate general jong Meghalaya ila kubur bahot kini gede di areas but even I know Syaka District Council lai lapan kelaru ya ke Meghalaya bylaws but nila ada tauru ya ke Building Regulatory Authority Lakajong District Council. Mentawat kijing shna ya ke State Assembly kita shim permission na KHADC. Menteri Urban Affairs udah tahu dah kalis wang shim segini ki areas ban penyak no ke District Council. Nriutli ki city centers ki bakal mudah ke jubat la ai tino Syaka District Council lingba ke lingba ke jing pendon kam jongi ya ke ikhtiar kum ki nong thau ai nyim shem lai ban lumpat la de file la de kerdam mi kami jauh menteri ni kan jai jar ke kam kala lo ke ju ke kam ke ba lalu pai ba hadu arlak mut 10
mendak lalom. Kata Hashim kadai kejingkit li kejong unong elam.